Ka kinhun Menteri ke Sorkar Jylla kelada ban ai jing minjer na kabenta ban bu ya kin Hynniew Tylli ki border outpost ha Shilynter jong ki Jaka Khappud ha ke Jylla. Menteri rangba ke Jylla loong ba on sabu ya ka BOP ha Muriap ha East Giant Hills ha Mukro bat ha Tiwi kabadan ha West Giant Hills ha Rani Jirang kabadan ha Ribhoi ha Wali kabadan ha West KHASI Hills ha Leja Dubi bat ha Langpi. Uloong syuk ba ya ki BOP labu haki Jaka ki bamdan ha pedeng ke jing ya kaja. Cabinet today has officially sanctioned and approved BOP for East Gente Hills in Muriap, in West Gente Hills in Mukro and TY, BOP number 3. This is in West Gente Hills. In Ribhoi, in Rani Jirang, the BOP has been approved. In West KHASI Hills, in Wali, number 2 in Leja Dubi, and number 3 in Langpi.